حساب و کتاب در والبریج چه خیل کرده می شود. بیاید دوستان عزیز امروز یک جای با شما این رو میفهمیم. هر یک نفری که در والبریج کار میکند باید یگان таблица داشته باشد برای حساب کتاب کردن. برای اون که هر یک ما وقتی که با والبریج داخل شده یگان کار کردن میخوایم، نیت ما مقصد ما همین است که از والبریج یگان مبلغ کار کنیم برای فایده خودمون. برای همین باید ما حساب کتابش رو حتما اهمیت دهیم. چه چیزها را باید ما در وقت حساب کتاب کردن اهمیت دهیم؟ یکم این کمیسیای خود والبریج، دویمش باشد این لوجستیکای والبریج، سومش باشد این налоги мо، чорумаш бошад ин упаковкаи мо, панҷумаш бошад ин аслан ноҳияшро мегӯям реклама, шашмаш бошад ҳисоб мекунем себестои мост, яъне ки нархи таваре ки мо худамон мехарем дар вақти ҳисоб кардан, то ин ки ҳамааш дуруст барояд. барои мисол мегирем, ман як товарро мегирам, нархашро 1000 рубл мондаги ҳастам, нархи худи товар ман мехарам 300 рубл мисол ва ҳаминро мехоҳам ки ба маблағи 1000 рубл фурӯшам. аз ҳамин ман чанд пул тоза кор мекунам? биёед як ҷоя ҳисоб мекунем. вақте ки мо нархамонро дар والبریج маблағи 1000 рубл мемонем, дар ин ҷо ҳисоб мекунем комиссияшро тақрибан 20%. пас аз ин ҳисоб мекунем логистикаашро 100 рубл, баъд аз ин ҳисоб мекунем упаковкаашро 50 рубл ва налогашро бошад 6 рубл ва рекламаашро бошад барои реклама кардан 5%. ва ҳамагӣ расходҳояш мешавад 760 рубл. ва дар ин ҷо фаромӯш намекунем ки себестои мост, нархи худи товарамонро ҳам бояд мо ҳисоб кунем барои вақти ҳисоб кардан. ва ҳамагӣ мешавад 760 рубл. аз ҳамин тоза барои мо мемонад 240 рубл. ба ғайр аз 300 рубле ки мо товарамонро харидаги будем, болои ҳамин 300 рубле ки ба мо меояд худ пули товар, боз 240 рубли дигар мо тоза кор мекунем. ин аст дӯстони азиз тарзи осони ҳисоб кардани расходҳоямон дар والبریج. албатта ки мо таблицаҳои дигар дорем ки аз ин ҳам бисёртар аст, бисёртар рақамҳоро бояд нависед, вале барои аввал ҳаминаш барои мо басанда аст.